оянда ва дар ин самт соли дуюм аст ки ислоҳот ҷараён дорад ва ҷиҳати азнавсозии низоми таълим, таҳкими заминаҳои моддиву техникӣ ва дар маҷмӯъ азнавсозии муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ корҳои мушаххас ба анҷом расонида мешавад. طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 30 مارس سال 2021 از حساب اعضای حکومت وکیلان پارلمانت راهبران ساختار و مقامات مرکزی و شهر و ناحیه‌ها سرپرستان تصدیق گردیدند که سال روان مراتبه دوم ستاد و هم آمد تحت رئیس معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان و رفته عملی شوی اصلاحات در نظام تحصیلات ابتدایی کسبی در سیستم وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نتیجه گیری شد. در این مدت در 47 مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی کارهای تعمیری و ازنوسازی پورا گذرانیده شدند و به مؤسسه ها تجهیزات و دیگر مواد و در نیم سال یکم سال جاری بینای معمولی یعنی مجموعه فعالیت کنی سیستم‌های وزارت برای ساختارهای آن در شهر پنجرکن به استفاده داده شده است. حاضرین گرامی این معلومات خیلی مختصر بود وابسته به نتیجه های فعالیت وزارت در 6 ماه اول سال 2022 و میخواهم به سهمی شما رسانم که در نشست امروزه راهبریت وزارت و راهبران ساختارهای سطح جمهوری آن قرار دارند و آماده هستند که به سوالهای شما وابسته به سمت‌هایی که در آن یعنی سوال‌ها پیدا می‌شوند پاسخ گویند. مرحمت. مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یعنی آمادگی اظهار گردیده بود با شریکان رشد و تا امروز در شهر وحدت و ناحیه‌های رودکی در سیستم مرکزهای تعلیمی کلانسالان برای به کسب آموزی فرا گرفتن شهروندان جمهوری افغانستان که به مرکزهای تعلیمی کلانسالان مراجعت می‌کنند به راه مانده شده است. تعداد معین از جانب مرکز تعلیمی کلانسالان به شما رسانیده می‌شود. اینا بیشتر شهروندان افغانستان با تشکیل ارسیلیسی همکاری دارن و کسب در سوال اگر که خوش میتونم روشن‌تر سوال. شریکان رشد کی؟ شریکان رشد تشکیلات بین‌المللی صلیب سرخ است، سازمان بین‌المللی مهاجرت و اینچنین کمیسر عالی سازمان ملل متحد و گریزگان پناهندگان در جمهوری تاجیکستان، UNHCR، IOM و تعدادشون معلومه؟ مشخص در وابسته به سمت‌های فعالیت خود وزارت باشد. Магна Шаудинаева, хабарнигори агенсияи иттилоотии Россия ТАСС. Иҷозат диҳед ман саволамо ба забони русӣ. Здесь в вашем релизе указано, и вы сказали, что в трудовую миграцию направлено 322 тысячи человек. А можно узнать, сколько человек направлено именно в Россию или в другие страны? Это общее количество. Если в другие страны тоже, то какие? Связанный с этим вопрос, это все на учете у вас только по оргнабору или общее количество как-то еще есть, какая-то проходит регистрация, процедуры регистрации? Второй вопрос, сколько у нас агентств занятости в стране работают, которые имеют право набирать и отправлять людей, сколько из них государственных и частных? И если возможно, есть прокомментировать, вот там есть проект документов, который на рассмотрении, у вас проект документов с Россией и другими странами. Можно узнать, что за документ, который находится на рассмотрении и о чем они? Просто прокомментировать. Спасибо. маълумоти бештар дарҷ гардидааст. рақамҳои дода шуда вобаста ба теъдоди шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар карданд
تعداد عمومی مهاجران مهنتی است و به همه کشورها. اگر که از روی تناسب فایز نظر افکنیم نزدیک به 90% از تعداد عمومی مهاجران مهنتی به فدراسیای روسیه سفر میکنند و نزدیک به 5% به جمهوری قزاقستان و باقی مانده به دیگر کشورهای خارجی دو طبق شرطنامه‌های عمل کننده میانی شرکت‌های انتقال دهنده قوه کاری که در نزد خدمات مهاجرت نظارت ثبت نام شده‌اند. معلومات بیشتر از خدمات مهاجرت دسترس می‌گردند. یه سالی گذشته در این کشور یعنی در روسیه نزدیک 1 میلیون مهاجر غیرقانونی ثبت شده بود. لطفاً بگویید که از این تعداد چقدر از مهاجران توجیه فعلا غیرقانونی در روسیه بودجه دارند. و سوال دیگر هم این بود که در پی تحریم‌هایی که تمام 5 ماه اخیر علیه روسیه جاری شدن بسیار شرکت‌های خارجی از روسیه رفتند. بسیار مهاجران در صورت دارن میگن که درآمدشون کم شد، جای کارشون از دست دادن. آیا وزارت مهنت یگان تحلیل دارد که در پی 5 ماه اخیر و بعد جاری شدن تحریم‌ها همین به کار زندگی مهاجران تاجیک در روسیه چی تاثیر رساند؟ و آخران یک سوال دیگری که مهاجران بسیار از ما می‌پرسند مسئله نفقه. ببینید چند روز پیش رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین این سند امضا کرد و آن قوه قانونی گرفت. خب همین ترتیبش چگونه می‌شود؟ مثلا کی‌ها می‌گیرند؟ آیا اونهایی که تنها شهروندی دارند و اونهایی که مثلا در روسیه امروز می‌سپارند از حساب پتین همین ترتیب شد لطفاً یه نفر شرط کرد که دیگه سوال باقی نماند. تشکر می‌کنم. که مهنت رفت ندارد این از سبب اینکه سازشنامه بین آگنتی ما یعنی آگنتی نفقه و حفظ اجتماعی و امضا رسانیده شده است. مقررات در سازشنامه‌های بین این نهادها بین تاجیکستان و روسیه درج گردیده است. یعنی سوال و جواب‌ها متناسباً باید از این نهاد دسترس کرد. و نسبت به سوال‌های یکم و دوم شما در سیستم وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان پژوهشگاه علمی تحقیقاتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی فعالیت می‌کند، یعنی عمل می‌نماید و همگونه حالت‌های بحرانی از جانب متخصصان وزارت از متخصصان این پژوهشگاه پورا آموخته می‌شوند با جلب کارشناسان البته و در این گروه‌هایی که تأسیس داده می‌شوند وابسته به آموزش پیامد تأثیر همگونه بحران‌ها و وضع بودجه‌اش و فعالیت شهروندان ما در خارج کشور مورد آموزش وسیع و فراگیر قرار داده می‌شوند. تنها در پی همین حل همین مشکلات جهت دستگیری مهاجران مهنتی برگشته به وطن و جهت دستگیری عائله‌های مهاجران مهنتی که در وطن و سربازان عائله‌شان در خارج کشور قرار دارند در همدستی و همکاری با شریکان رشد در نزد وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی شورای هماهنگسازی فعالیت دونرها در نظام وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تأسیس داده شده است و خود سال روان مراتبه سیوم است که نشست‌های این شورا برگزار می‌گردند و مبلغ‌های معین در دایره تطبیق شوی برنامه‌های دستگیری اجتماعی از جانب بانک جهانی و اینچنین لایحه‌های دستگیری بودجتی از جانب اتحاد اروپا با مقصد یعنی پس کردن شدت تاثیر همگونه تحریم‌ها و همگونه پیامدها از بحران‌های سرزده در کشورهای استفاده برنده قوه کاری از جمهوری تاجیکستان راه اندازی می‌گردد. سلام علیکم. اما سوال نگرفتم. منظور من این بود که در خود روسیه با کار درآمد اینها چه تاثیر رسانده است؟ مشخص‌تر شما می‌توانید که با لایحه خریطه راه وزارت که برای سال‌های 2022-2026 تطبیق گردیده است و فراگیر همین چاره‌بینی‌ها است در پی سرزدن همین گونه تحریم‌ها علیه روسیه که کشور اساسی قبول کننده قوه کاری است شناخته شده. این چه شناخته می‌شیم با کی هستند؟ ریاست کاتبات مرحبا. خب من سوال یکم دیگه مسئله این که مهاجران خارجی که غیرقانونی بودجه دارن طبق اطلاع سرریاست خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیای روسیه نسبت به دیگر شهروندان که از آسیای مرکزی عموما سفر میکنند و کار و فعالیت دارند در فدراسیای روسیه
шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон нисбатан итоаткунанда ба қонун ва қоидаҳо ва тартиботҳои ҷамъиятӣ дар ин кишвар ҳастанд. Ва як нуқтаи дигарро мехоҳам дарҷ намоям, ки соли гузашта дар пайи гуфтушунидҳои сатҳи олии роҳбарияти ҳарду кишвар нисбати 120 000 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бо дархости асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ афв татбиқ гардидааст ва ин шаҳрвандон дар пайи вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, қонун ва қоидаҳои тартиботи будубош дар ин кишвар яъне мавриди афв қарор гирифтанд. Ман фикр мекунам, ки кофист ба фурсатро барои дигарон диҳем. раисати котибот маълумоти бештарро хатти барои шумо дастрас менамоям. муоҳадаи сурат гирифта буд, ки то ҳол ҳамин қадр норавшан монд. мехостем назари шуморо дар ин хусус зимни сафаре ки роҳбарияти вазорат ба ҷумҳурии Корея дошт, се ёддошти тафоҳум ба имзо расонида шуд. яке бо корхонаи саноатӣ дар музофоти наздик ба инчон ва дутои дигар дар музофотҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубу шарқии ҷумҳурии Кореяи ҷанубӣ. талаботҳои кишвари қабулкунандаи қувваи корӣ пеш аз ҳама дониши забони кореягӣ аст ва дар мувофиқат бо ҷониби Корея, яъне кишвари қабулкунандаи қувваи корӣ, ташкили курсҳои ройгони забономӯзӣ барои хоҳишмандоне ки барои кор мехоҳанд сафар баргарданд ба ҷумҳурии Кореяи ҷанубӣ дар асоси ёддоштҳои тафоҳуми такроран ба имзо расонида шуда миёни муассисаҳои давлатии таҳсилоти олии касбии кишвар, яъне донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ва донишкадаи забонҳои Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. ва кишвари қабулкунандаи қувваи корӣ шарти асосӣ ин дар баробари ихтисосманд будан дар соҳаи кишоварзӣ аз аҳолии қобили меҳнат дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин хостори забондонии ин кишвар гардидааст. дониши яъне забони ин кишварам ҳаст. барои ҳамин мувофиқае ки мо дар дохил боз ба имзо расонидем ва мактабҳои олӣ корбарӣ мекунанд дар самти ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзии кореягӣ ва забони ҷопонӣ низ бояд роҳандозӣ гардад. ҳамин аст. талабот дар баробари мутахассис будан инчунин донистани забон аст. шуморо ба нишасти матбуоти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуъбаи амалии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба натиҷаҳои фаъолияти вазорат дар нӯҳсола якуми соли 2022 хайрамақдам мегӯям ва барои ҳамкории доимӣ ва судманд ба ҳар кадоми шумо изҳори сипосмондӣ менамоям. ба ҳамаи шумо қаблан ба рахоҳои иттилоотӣ дастрас гардидан ва бо назардошти дастрас гардидани маълумотҳо дар варақаҳои иттилоотӣ якчанд нуктаҳои иловагӣ вобаста ба натиҷаҳои фаъолият дар вазорат вобаста ба самтҳое ки сиёсат дар ин самт пешбурда мешавад ба манзури шумо мерасонам. ба роҳ монда буд ва дар ин самт дар заминаи такмил додани санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаҳои меҳнат, муҳоҷират, шуғли аҳолӣ, таҳсилоти ибтидоӣ, касби рушди ҳунармандӣ ва як қатор дастовардҳо ноил гардид. дар ин давра ҷиҳати такмил ва рушди соҳаҳои номбар гардида заминаи меъёрии ҳуқуқӣ такмил ёфт ва як қатор санадҳои хусусияти кори дошта ба тасвиб расиданд. аз ҷумла 14 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия гардида буданд ки аз ин шумора 3 лоиҳа ба тасвиб расидааст ва як лоиҳа дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ҳозирини муҳтарам, масъалаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ ва умилҳои ба он таъсиррасон пайваста мавриди таҳлил ва омӯзиши ҳамаҷонибаи мутахассисони вазорат ва кормандони системаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуъбаи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва ба ҳолати 1 июни соли 2022 музди миёнаи меҳнат дар ҷумҳурӣ 1647 сомону 30 дирҳам
ташкил додааст ки нисбат ба ҳамин барои соли гузашта 154 сомони 80 дирам ё ин ки 10.14% ва нисбат ба аввали соли равон 106 сомони 50 дирам ё ин ки 6.5% зиёд аст. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 13 январи соли 2022 тарки рақами 312 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи зиндагии аҳолӣ зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ кормандони ташкилотҳои буҷетӣ андозаи нафақа ва стипендия ба имзо расида буд ки он аз санаи 1 июли соли 2022 мавриди татбиқ қарор мегирад. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани фармони мазкур тартиби пардохти музди меҳнати кормандони соҳаҳои фарҳанг, маориф, илм, тандурустӣ, кишоварзӣ, нақлиёт ва умуман соҳаҳои буҷетӣ бо назардошти баландшавии музди меҳнат аз ҷониби кормандони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра бозбинӣ гардиданд. мушоракати иҷтимоӣ ва ҳифзи меҳнат ба ҳолати 1 июни соли 2022 дар кишвар 31366 корхона, муассиса ва ташкилот новобаста аз шартҳои моликият фаъол буда, аз инҳо 19375 ҷамъиён ҳуқуқи ба имзо расонидани шартномаҳои коллективро доранд ки аз ин шумора 16952 адад бо шартнома ва созишнома фаро гирифта шуданд ки 87.5% онро ташкил мегирад. дар марҳилаи ҳисоботӣ 6 солишномаҳои соҳавӣ байни кумитаҳои ҷумҳуриявии иттифоқи касаба ва вазорату идораҳои дахолдор барои солҳои 2022-2024 дар вазорат ба қайд гирифта шуданд. дар ин марҳила бо мақсади самаранок татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маъқул донистани созишномаи генералӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва иттиҳодияи корфармони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 нақшаи чорабиниҳои якҷояи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва иттиҳодияи корфармони ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузор намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва таъсиси ташкилотҳои иттифоқи касаба ва хадамотҳои ҳифзи меҳнат дар ташкилоту муассисаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар соли 2022 яъне тасдиқ гардид ва он айни ҳол мавриди амал қарор дода шудааст. соли гузашта 2 маротиба бештар аст. дар марҳилаи ҳисоботӣ аз хориҷи кишвар ба ватан تعدادی زیاده از 240,000 نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشتند که از این 194,395 نفر مردان و 46,200 نفر زنان می باشند و این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 4.5 مرتبه زیاد است. طبق سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در شاهیگری بریتانیای کبیر با ایرلندیای شمالی بین مؤسسه دولتی مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی و شرکت‌های قبول کننده قوه کاری از بریتانیای کبیر با مقصد انتقال شهروندان جمهوری تاجیکستان برای کارهای موسمی در گرمخانه‌های بریتانیای کبیر شرطنامه‌های همکاری و یادداشت‌های تفاهم با امضا رسانیده شدند و سفربرکنی قوه کاری از جمهوری تاجیکستان با بریتانیای کبیر طبق درخواست و طلبات‌های مقرر نموده این کشور و این شرکت مرحله به مرحله ادامه دارد. تا امروز زیاده از 103 نفر توسط نظام مقرر نموده روادیدی برای قوه کاری یعنی برای مهاجران مهنتی ثبت نام گردیدند و برای انتقالی باز نزدیک به 200 نفر دیگر قوه کاری با بریتانیای کبیر از جانب خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان کاربری ادامه دارد. باید قید نمود که طبق دستور و سپارش‌های به‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت با مقصد دیورسیفیکاسیای
муҳоҷирати меҳнатӣ ё ин ки интиқолдиҳӣ гуноҳгун самт намудани интиқолдиҳии қувваи кори аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба бозори меҳнати кишварҳое ки эҳтиёҷ ба қувваи корӣ доранд зимни баргузории сафари кории роҳбарияти вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар музофотҳои гуногуни ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ мувофиқаҳо ба даст омаданд ва айни замон дар ин самт муассисаи давлатӣ маркази машваратӣ ва омодагии қабл аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе корбарӣ намуда истодааст. аз ҷумла бо назардошти мувофиқаи ба даст омада бо музофоти шолапуктои ҷумҳурии Корея бо мақсади омодасозии қувваи корӣ қабл аз сафар ва омӯзиши забонҳои кореягӣ дар Тоҷикистон ду ёддоштҳои тафоҳум миёни музофотҳои ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ ва донишгоҳҳои олии кишвар ки дар самти таълими забонҳои хориҷӣ бахусус забонҳои кишварҳои Осиёи ҷанубу шарқӣ фаъолият доранд ёддоштҳои тафоҳуми махсус ба имзо расонида шудааст. ҳозирини гиромӣ, дар нимсолаи якуми соли равон ба намояндагии вазорат дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират наздик ба 5000 муроҷиату дархости муҳоҷирони меҳнатӣ ворид гардида мавриди баррасӣ қарор дода шуданд ва дар натиҷа бо дахолати намояндагӣ маблағи наздик ба 6 миллиону 700 рубли русӣ музди меҳнати пардохтнашудаи муҳоҷирони меҳнатӣ шаҳрвандони кишвар аз тарафи корфармоён рӯёнида шудааст ва 4 қарори судҳои ноҳиявӣ нисбат ба шаҳрвандони мо бо қарори судҳои болоии Федератсияи Россия бекор карда шуданд. инчунин бо мусоидат ва дахолати намояндагӣ зиёда аз 1430 нафар шаҳрвандони ҷумҳурӣ бо ҷойи кори доимӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия бо кор таъмин гардиданд. дар марҳилаи ҳисоботӣ тибқи нақшаҳои тасдиқ гардида ба 141 хоҷагӣ муҳоҷирони экологӣ ва 57 хоҷагӣ муҳоҷирони дохили қитъаҳои замин барои сохтмони манзилҳои истиқоматӣ дар дохили кишвар ҷудо гардидааст. вобаста ба ин ки консепсия қабул шуд ба наздики дар он гуфта мешавад ки то соли 2040 бояд ҳудуди 100 000 ҷойи корӣ таъсис дода шавад. ҳамин масалан раванди таъсиси ҷойи корӣ чӣ гуна мешавад ва музди меҳнат масалан ҳаҷми музди меҳнат чӣ гуна ба таъқи даромада мешавад. консепсия ки мегӯед дар доираи иҷроиши сипориши ҷаноби олӣ аз паёмашон ба маҷлиси олӣ бармеояд, яъне ба вазорати меҳнат сипориш дода шуда буд ки дар давоми 6 моҳи соли 2021 лоиҳаи консепсияи шуғли пурмаҳсул дар ҷумҳурии Тоҷикистонро барои то соли 2040 таҳия намояд ва хушбахтона ин лоиҳа дар мувофиқа бо вазорату идораҳо ва дар ҳамдастӣ бо коршиносон таҳия гардид ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи майи соли 2022 ба тасвиб расид. консепсияи рушди шуғли пурмаҳсул фарогири чорабиниҳои маҷмӯӣ барои таъсис додани шуғли пурмаҳсул дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқ намудани ҳадафҳои стратегии ки дар стратегияи миллии рушд дарҷ гардидааст роҳандозӣ шудааст ва он теъдоди ҷойҳои корие ки манзури шумо аст таъсис меёбанд дар бозори меҳнат ва шуғли пурмаҳсул номида мешаванд бо мақсади таъмин намудани талаботи бозори меҳнат дар шароити муосир ва муосиргардии ҷойҳои корӣ дар шароити яъне муосир бо назардошти рақамикунонии фаъолият ва бо назардошти истифодаи васеъ аз нерӯи зеҳнии сунъӣ роҳандозӣ мегардад. ба ҳамин хотир хуб айни замон гурӯҳи корие ки дар вазорат фаъолият мекунад барои таҳияи лоиҳаи барномаи нахустини миёнамуҳлати рушди шуғли пурмаҳсул дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба манзури фаро гирифтани ана ҳамин ҷанбаҳо, яъне самаранок омода намудани қувваи корӣ ва таъмин намудани бозори меҳнат бо қувваи кории ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат
дар марҳилаи саноати кунунӣ, яъне ба назар гирифтани воридоти хатҳои технологии муосир ки ҳам аз ҷониби инсон ва ҳам аз ҷониби зеҳни сунъӣ идора карда мешавад, роҳандозӣ мегардад. Саломат бошед. На танҳо. На танҳо. На танҳо. дар ҳамаи самтҳо. Фақат 100,000 ин фарогир аст. Ин якбор шино шавед. Ман хуш мекунам ки ҳуҷҷатҳо аз сабаби он ки хеле нав ва тоза ҳастанд, агар дастрас шаванд, як маротиба шино шавед. аслан бед як нуқтаи дигар ба равшанӣ андозам, ҳамин консепсия иборат аз 5 самти калидии сиёсати миллӣ дар соҳаи шуғл ва ҳифзи иҷтимоӣ иборат хоҳад. яке аз дигаргуниҳое ки дар ҳамин консепсияи шуғли пурмаҳсул дар қиёс бо барномаҳои қаблии мусоидат ба шуғли аҳолӣ яъне фарогир аст, дар он ҳаст ин васеъ намудани соҳаҳои шуғли пурмаҳсул аст. ин фарогиртар будан, дастрастар будани шуғл аст ва дар ин радиф яъне нуқтаи дигаре ки ба он афзалият дода мешавад, инҷо донишу малака, технология ва имкониятҳои худи шуғли пурмаҳсул дар заминаи рушди соҳибкорӣ ки дар натиҷаи он ҷойҳои кории пурмаҳсул таъсис дода мешаванд. инчунин аз ҷониби сохторҳо ва ниҳодҳо таҳияи барномаҳои махсуси бозори меҳнат, яъне омӯхта мешавад бозори меҳнат ва вобаста ба талаботҳо таъмин карда мешавад. ва аз ҳамон нуқтаи муҳим ки дар ҳамин консепсия байнобар гирифта шудааст, ин риоя намудани шарикии иҷтимоӣ аст байни давлат ва шарикони мо. як нуқтаи хеле муҳим инҷо бояд ёдрас шавем ки он 100,000 ҷойҳои корие ки ҳамасола бояд таъсис, ин дар давоми таъсисёбӣ, дар давоми татбиқшавии консепсияни ҳамасола дар назар дошта шудааст. яъне ҳамин 100,000 ҷойҳои нави корие ки таъсис дода мешаванд бояд ки ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат дар шароити мо шумо огаҳ ҳастем аз тадбири чоруми, яъне ҳадафи чоруми стратегии миллӣ саноати кунунии иқтисоди кишвар таъмин намудани бозори меҳнат дар марҳилаи саноати кунунӣ аст, дар асоси дониш, маҳорат ва малакаҳои замони муосир аз худ карда шуда ва албатта нерӯи зеҳнӣ танҳо як компонент ё як ҷузъиёти пуркунандаи таркибии бозори меҳнат хоҳад буд. аз рӯи ин баъзе маълумоте ки ҳаст дар ҳамин соҳаи ақлисунӣ мегӯинам ё ҳамин тариқи интернету кори нав хуб пайдо шудаганд. аз бачаҳо аз 300 то 30,000 доллар кор мекунанд. як ширката нақд карданд, гуфтанд қариб 30,000 бачаи ҷавон студии интои ҳама дар ҳамин кор машғуланд. аз ин ки мо нақша монем, нақши пахта борӣ мо 100,000 тонн пахта мегирем. хуб як мавзӯъ дига ин ки худаш вақте ки рушд мекунад иқтисодиёту ҷои кор табиӣ пайдо шудан мегираду баъд нақши маорифа масалан дар чӣ мебинем. ҳамин Кореяи голи суҳбат мекунем, ино 80 миллиард барои маориф харҷ мекунанд, 80 миллиард доллар. русия бюджети низомиш ба қудрати доштагиш 60 миллиард. хуб ҳар чизе расмӣ шакл. хуб мушаххастар саволи ман муаллима ҷон ҳамин ки мо барои чи ин тарафи масъала намебинем. аз тарафи маориф, рушди маориф дар расидан ба чунин корҳое ки дар хонашон бачаҳо тариқи интернет кор мекунанд. пулашона дар ҳатман не ки як дар замин кор кардан ё дар санъати як онҷои дига кор кардан. мо чӣ барнома аксарияти шумо дар нишасти матбуотии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштед ва аз ҳадафҳо ва аз нақшаҳои пешгирифта шудаи вазорати маориф ва илм ки ҳадафмандона ҳастанд дар ин самт огоҳ шудед, вале
مشارکتی که ما داریم با وزارت معارف و علم اینچنین وزارت صنعت و تکنولوژی نو برای صفتناک آماده نمودن قوه کاری در بازار مهنت این برای و نظام تحصیلات ابتدایی کسبی فرا گرفتن ختم کنندگان مکتب های یعنی میانه و در اساس دانشگاهی که طلب میکنند از روی اختصاص ها از روی 14 سمت و زیاده از 90 اختصاصی که در زمینه مؤسسات تحصیلات ابتدایی کسبی آموزانیده می شود و یک نکته دیگر اون چیزی که بنیادی است و من راضی هستم با فکر شما این توجه به صفت تعلیم است در همین ربط پیش از اونی که وابسته به خریطه را پیش از اونی که وابسته به کنسپت شغل پرمحصول صحبت کنیم اینجا معلومات به شما وابسته به راه اندازی تحصیلات در نظام وابسته به راه اندازی اصلاحات در نظام تحصیلات ابتدایی کسبی گفته گذاشتیم یعنی این مطابق گردانی با استانداردهای تعلیمی بین المللی اعتراف شده صلاحیت کسب ها و جوابگو نمودن به طلبات بازار مهنت است شماره مقدار و اینچنین صفتی آن در مد نظر داشته می شود. سلامت باشید. سرگیده سنتی روزنامه صدای مردم در مرکز تعلیمی کانون صاحب کسب و شهادتنامه گرفتن. همین شهادتنامه‌ای که میگیرن و در دیگر کشورها اعتراف شده مثلا در فدراسیون روسیه، قزاقستان، کره جنوبی و غیره. چون مثلا زحمت کشیده وقتی که مثلا تحصیل میکنن در سن سالگی بالا از مکتب اونا امید هستن که از روی همین اصولشون جای کاری بود. در همون شرطنامه‌ای که میکنید همین چیز درک میشود که شهادتنامه اعتراف شده. تشکر. نفر شهروندان مراجعه می‌کنند و کسبی فرا گرفته‌شان از این مقدار 11365 نفرشان این طریق برنامه دولتی مسئولیت بر شغل اهالی 5595 نفران طریق خودمداری و 5144 نفرشون طریق با ترتیب عملی سازی رسمیت اعتراف کلانسانی و والیداسیون. سوالی که شما دادید همون شهروندانی که در خارج کشور ملکه کسبی گرفتن مثل میتوانند کارهایی رو معین رو به شما رسانند میتوانند به یگان ماموریت به مرکز تعیین است این تیمو که در شهر و محله جمعیت زیاده از 46 شماره تشکیل میده مراجعت نمایند شهادتنامه‌ای که همون شهروندان داده میشن این نامه دولتی میشه در کشورهای قبول کننده بخصوص در سیاست تا عین حال یگان مانع ایجاد نشده اینا قبول می‌دارن شهروندان همون شهروندانی که ما میگیم رو قبول می‌کنن. در تهیه امور سوها دقت مخصوص داده در مقطعی که تا این زمان چی کارها انجام یافتن و در این سمت امور چی مشکل بود میشه؟ مسئله های امور و بررسی‌های ضروری امور در نظام وزارت مهنت مهاجرت و شغل جمهوری تاجیکستان یک قطار کارها و پیشنهادها برای موثر گردانیدن خدمت رسانی‌ها در نظام وزارت مهنت و اینچنین شفاف گردانی رسانیدن اطلاعات‌ها مسئله رقمی کنونی فعالیت در وزارت در پی تطبیق سیاست دولت در سمت راه‌اندازی حکومت الکترونی ادامه دارد و در سمت امور در همکاری با بانک جهانی و در همکاری با نمایندگی اتحادیه اروپا در جمهوری تاجیکستان برای رقمی کنونی اول خدمت رسانی‌ها و بعد پورا جاری نمودن مخزن یگانه اطلاعاتی و اموری کاربری ادامه دارد. در این سمت متخصصان جوابگری دارند. گروه کاری نیز در وزارت تأسیس داده شده است. من فکر میکنم که موجودیت همین گونه مخزن‌های اطلاعاتی رقمی اموری برای دقیقیت پیش بردن فعالیت در تمام اداره‌ها ضرورت دارد. ولی من عزیز من نمیدونم این سوالی من یا که پیشنهاد است یا که مراجعت است یا باید مثلا من هر روزی که سفر میکنم در فرودگاه میبینم که سیله میرود مردم رفته ایستاده است
ҷавонон кам буд, мардумон кам, занҳо аз ҳама бадбахттарин кӯдакуро буд. Кӯдаку медан хайво барои ҷои беҳтари зиндагӣ охи шояд ягон барномаи мушаххасе рӯйдааст ки ин тарафи кора бинем. имрӯз бо бачаҳо мераванд, фарзандон мераванд, кӯдако мераванд, шояд ки дар беҳтарин шароитҳо мактабо мехонанд, лекин ояндаи ватан чӣ мешавад вақте ки ҳама мераванд? Не, шояд зиндагӣ хуб меравад ва ман бисёр хоҳиш мекунам ки агар саволҳо доред уна мо то ҳадди имкон ҷавоб диҳем. агар пешниҳодҳо доред уна ба тариқи хаттӣ марҳамат пешниҳод кунед зимни татбиқи ёки таҳия ва тарғизии барномаҳои махсус уна истифода баред. вале он чизе ки шумо мегӯед ин гапи нав нест. ин гапе аст ки ҳанӯз соли 2013-14 вақте ки гурӯҳи кори болои таҳияи стратегияи миллии рушд барои то соли 2030 кор мекард, ҳамин нуқтаҳо яъне тавсеяи шуғли пурмаҳсул дар кишвар, баланд бурдани сатҳи зиндагии мардум ва бадин васила паст кардани шиддати муҳоҷирати меҳнатӣ ҳадафи асосии стратегияи миллии рушд барои то соли 2030 қарор дошта буд. маҳаки асосӣ ҳамин аст ва имрӯз ҳамагуна барномаҳои соҳавӣ, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳои рушди миёнамуҳлат, нақшаҳои корие ки таҳия карда мешаванд бо мақсади кам кардани шиддати муҳоҷирати меҳнатӣ ва дар дохили кишвар таъсиси ҷойҳои корӣ. мо тоза дар бораи шуғли пурмаҳсул гуфта истодаем. мо тоза дар бораи таҳия ва қабул гардидани консепсияи шуғли пурмаҳсул дар кишвар гуфта истодаем барои то соли 2040. мо тоза шурӯъ кардем барои доштани як харитаи роҳ дар низоми меҳнати кишвар, яъне як маротибаи дигар ба нуктаҳои хеле муҳим ки дар паёмҳои роҳбари давлат ҳамасола ироа мегарданд бо мақсади таъмини некуаҳволии аҳолии кишвар, яъне эълон гардидани саноати кунонӣ ва таъсис додани ҷойҳои кории доимӣ ки кунанда ё ин ки ивазкунандаи ҷойҳои кории мавсимӣ дар бозори меҳнат мегарданд ё ивазкунандаи ҷойҳои корие ки ҳамасола таъсис меёбанд ва барҳам мехӯранд дар кишвар мегарданд. ҳамин аст. ва моҳи май имрӯз ман фикр мекунам ки аз 28 майи соли 2022 шояд пас аз фарду 2 моҳ сипарӣ гардад аз қабул гардидани консепсияи шуғли пурмаҳсул дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар баробари эълон гардидани солҳои рушди саноат дар кишвар барои то соли 2026 роҳандозӣ гардида истодааст. ин ҳама нуктаҳо ва ин ҳама ҳам ҳадафҳои олии стратегиянд ва ҳам супоришҳои роҳбари давлат пайи таъмини некуаҳволии аҳолии кишвар. саломат бошед. ташаккур ва ба дигар саволҳои эҳтимолӣ мавҷуданд тариқи хати муроҷиат.